Dah, sarangi. Sarangi. Nein. Da, mau. Bonbon. Gemas. Happy ya kalau ke hutan ya, Nang ya? Ih. Kata abang ini bisa dimakan yang kuning-kuning. For the first time ya kita nyobain. Menurut apps dan menurut buku sih itu edible ya. Namanya honey halimas. Begitulah. Menurut buku. Nah, ini ada vegan pills. Kocik, lihat ini. Ini jamur yang ada di kartun-kartun. Ini jamur beracun. Nih, jamur beracun nih. Buat prakaryanya Zoe. Butuh lumut. Ya. Oh, nimm mal. Ya, Hast du so 5 Pfund, ne? Also noch findest, das wär's. Ada baby rusa tuh suaranya. Nyariin mamanya tuh baby rusanya. Quick. Zoe. Mana Zoe? Zoe masih sekolah, Zoe. Iya, mana Zoe-nya? Mana Zoe? Ke hutan yang itu lanjut. Boleh ya. Next time. Ih, baby Re. Baby rusa itu, Nang. Manggil-manggil mamanya tuh. Kek. Brauchst du ein Messer? Riecht gut. Dann tu mal rein. Baunya enak. Den Champignon. Kayak champignon ya. Tapi cuma satu. Ein Waldchampignon, aber das soll normal braun sein. Aber Schade finde ich nur keine Nüsse kacken. Das wäre cool. Au! Weil jeder Nuss hat ein Kappe. Nicht so schwer. so schwer. Also passt unter den Tag. Nuss. Ice Edge. Nih buat Tati Duti Ice Edge. Gerade für Zoe. Ein paar Nüsse wären nicht schlecht. Ja, da, du auch da rein. Ja. Mama. Iya, Nuss. Nuss. Kacang. In 10 Jahren unser Weihnachtsbaum. Ya, 10 tahun lagi nih pohon Natal kita nih ya. Kesini nanti bawa senso.
pohon nus ya? Mana pohon nus? Ini. Nein, nein, braucht man nicht. Nussbaum. Wir brauchen Nusskappe. Ich hab's mal gefunden. Noch mehr? Oh, wir haben Nusskappen Foto. gefunden. Sogar 3. Bitte. Ada lagi. Ini, sayang ini honey halimas. Iya kah? Ist es Moos? Wow. Ja, für verschiedene Moos. Die sind normal immer da in Gruppen und immer da, wo Moos oder Baumstumpf ist. Oder so. Atong hati-hati. Hati-hati bebe. Bu. Ist anders unten, aber kann sein, ja. Coba deh ya. Ntar kita cek pakai apps. Achtung baby, tangannya. Oh nein. Und was ist das? Mama, wo tun wir die Sachen dann? Mama. Iya mama. Nah, apakah ini? Looks so yum. Yum. Nam nam. Yes. Dapat 1. Da. Mana lagi yang lain? Dua eins. Ini apa yang nongol di sini nih? Oh, nggak ada. Udah mati dia. Sisa batangnya gitu. Mama. Mana ya? Baby mama nggak bisa gendong kamu nang. Itu bumbu mobil traktornya petani. Tuh ada traktor. Petaninya lagi kerja. Ya, dapat cuma 1. Nggak ada lagi ya? Mana yang lain? Kita lanjut ke hutan di seberangnya. Waktu itu sama Opung sama Tati juga kayak gini. Semoga di sini lebih menghasilkan. Hah? Die Stein auf. Mana? Yang putih, di Weisse. Ja. Bukan tuh, bukan. Giftig. Ya, nggak tahu tuh apa ini. Ini banyak brown. Brown karena anu. Nggak tahu apaan Die tuh. Champignons. Banyak. Yang putih-putih. Tahun lalu juga banyak banget ini. Bejibun. Gibt es auch einen grauen Pilz? Ya, es gibt sogar lila, blau. Ada ungu, ada biru. Banyak jenisnya. Jamur. Jenis dan warna jamur. Aku tadi iseng-iseng bilang dapat kayak 1 apa gitu. Beneran cuma 1. Kita masih penasaran gitu kan. Makanya kita ke hutan yang sebelah sini. Penasaran banget. Wow, ini apa ini? Cakep. Wow, ini gede banget, gengs. Besarnya. Jamur apakah ini? Besar sekali. Banyak lagi. Tuh. Di sana, itu lagi jumbo. Alamak. Ya. Tuh, ini banyak yang putih-putih di sini. Nih. Wow. Ini gede banget nih. Astaga dragon.
besarnya. Coba bisa dimakan nih, udah kenyang kita masak ini doang. Nah. Ada yang cabut nih. Oh enggak. Wow, ini besar sekali. Ini baru jam 3 sore lewat ya. Tapi udah gelap banget di hutan ini. Ini di kamera sih kelihatannya masih terang ya. Aslinya kalau ngelihat pakai kasat mata itu udah kayak mau maghrib, mau senja gitu, gengs. Gelap-gelap, remang-remang. Wow, ada honey halimas lagi. Cakepnya, astaga. Aku bikin batasan ya. Rumusnya apa? Wow. Nee, nicht da gehen. Iya. Yes. Alle, ja. Wow. Kom hier, Finn. Wow. Yummy, dat is ook nog. Mhm. Das sind noch so viel da auf der Seite. Kom, baby. Honey Fungus. Wow. Baby. Baby. No. Baby. Oh, Ini banyak banget. Ih, Kapot sudah tuh. copot, iya. oder? Ini juga Ja, Kak. ich weiß. This is one. Masa? Tapi kok dia biru ya sayang, blue. Ini nggak apa-apa ya? Das lagi. Vielleicht. Ja, das ist ja wie die diese dann. Ja, So ein bisschen anders aus, aber ja, nimm beide mit, wir müssen schauen zu Hause. nice. So kommt so. Papa, wo findet man Schwamm? Dieser Schwammpilz. Na, Schwamm. Dan ini abang ada ambil sih yang beracun ini. Buat apa sih? Was? Makan. Ndah, dia mau bereksperimen. Experiment. Mau bereksperimen. Oke deh, kita bilang apa? Terima kasih sudah nonton. Thank you for watching. Bye-bye. Sarangi. Bye-bye, Louis. Bye-bye. Bye, guys. Bye. Sarangi. Besok-besok kita harus ke hutan langganan kita itu mencari parasol. Mau bilang parisol lagi. Parasol. Yuk.
Selamat makan. Selamat makan. Oh, Gimana? mantap. Ih, masa mantap. Als erster Pilz. Ah, wow. Schmeckt's normal, ja? Aku nggak berani nyoba. Du hast eins wegprobiert, ja? Dan ini yang punya mama yang dapat sabiji itu. Ya ampun. Tahun lalu si Opung dapat gede banget ya. Tahun ini nggak ada. Aku datangin space di mana tempat Opung nemu itu si jamur nggak ada. Tapi untungnya ini pas mau pulang dapat sebiji. Tapi dia lebih dark daripada yang Opung dapat waktu itu. Enak. Enak. Aku mau makan pakai nasi juga. Ah, boleh. Mari kita cobain. Enak. Enak. Aroma Masoy musikaus. sobe. Gut, ja? Apa satu? Wir müssen jetzt mal schauen. Ganti daging. Pilze. Pilze. Mento udah cobain? Ja. Tolong ada sandy.